Samuel fagbale gbãtɔ tabla vevo adrelia. David le Filistitɔwo dome. Ale David nɔ bubum le eɖokui me be, gbe ɖeka la, Saul ƒe asi asu dzinye. Mate Filistitɔwo domenɔnɔ kpɔ va se ɖe esime Saul nadzudzɔ yonyeme titi. Ekema maganɔ dedie. Ale David kple ame 600 siwo le eŋu la dzo heyi Akis, Mayok vi, Gat fia gbɔ. David kple eƒe amewo nɔ Gat le fia Akis gbɔ. Ame sia ame kplɔ eƒe aƒemetɔwo ɖe asi, eye David hã kplɔ srɔ̃a eveawo, Ahinoam tso Yezreel kple Abigail tso Karmel, ame si nye Nabal ƒe ahosi la ɖe asi. Esi Saul se be David si yi Gat la, edzudzɔ eyometiti. Gbe ɖeka David gblɔ na Akis be, nye aƒetɔ, ne anyo na wò la, ekema nàna míanɔ du sue aɖe me, ke menye fiadua me le afii o. Ale fia Akis tsɔ Ziklag na David eye wòzu Yuda fia ƒe du va se ɖe egbe. David kple eƒe amewo nɔ Ziklag le Filistitɔwo dome ƒe ɖeka kple ɣleti 4. Wonɔa Gesuritɔwo, Girzitɔwo kple Amalekitɔwo, ame siwo nɔ Sur gbɔ le Egipte mɔ dzi tso gbe aɖe gbe ke la ham. Womenana ame aɖeke tsia agbe le du siwo dzi wodzena la me o. Woha woƒe alẽwo, nyiwo, tedziwo, kposɔwo kple nudodowo hafi trɔ va Akis. Akis bia David be, afi ka tɔwo dzi miedze egbea? David ɖoa eŋu be, míedze ame siwo le Yuda ƒe anyigbeme kple Yaramil tɔwo kple Keni tɔwo dzi. David mena ŋutsu alo nyɔnu aɖeke tsia agbe o, elabena ebu be ne yekplɔ wo va Gat la, woava ƒo nu le yewo ŋu agblɔ be, ale kple ale David wɔ enye esi. Nu sia dzɔna edzi esi wònɔ Filistitɔwo dome. Fia Akis xɔ David dzi se eye wòbu be Israelviwo alé fui azɔ. Fia la bu be azɔ la, atsi afi sia eye wòasubɔm tegbetegbe. Samuel